narababwiye ngo aracyari da premier wumva ko umusore ndashaka mwitana mukora iki mutega amatwi noneho hino nuko tuyitangiye filime yiswe The Cure umuti hari uwandika ngo muri 2021 ngo hari virusi yageze hano hasi kw'isi urumva ikwirakwira mu bantu kandi mu buryo budasobanutse iyi virusi ngo yasizwe itavuwe if left iramutse bayiretse itisigaye itavuwe ngo umuntu yinjiyemo cyangwa se host uyifite ishobora kuba yamwica amasaha 28 ngo ni virusi yaje ryari muri 2021 ariko ngo there is no permanent cure nta muti uhari ufatika wavuga ngo uyu muti ngo wayikuraho burundu bivuze ngo iryari ni kugabanya iki ubukana there is no permanent cure na filime yiswe ngo iki The Cure cyangwa se umuti kugezana n'aka kamwanya until now tanyara wirukanga ubashiramo agatajya push tanyare haraho barasaga mugabo amasaha afite ivarisi haraho barimo bararasa amasaha ari mugoroba mugabo sayirukanga afite igihunga police zitezamo ya filime sasa mugabo ariruka za kukamodoka itemakoba nakubwira cyane premier wumva ira cyane giti business group kuri 6 byawe mwanda fuck Victor, calm down. Victor, twagwamaga kuva kare. Proceed to the extraction point. Ati itegura ujya turi mu gutorere. By for instructions. Nuhagera utegereza further instructions cyangwa se mabwiriza turi muguhe y'uburyo twakuvana aho ngaho. Ese waba ufite umutima kavarisi do you have the cure in the case ari muramubaza n'umuganga fucking dead man mana abaganga bose twari bose bapfuye they are fucking dead everybody's fucking dead buri wese yabamuhitanye muganga afite umuti wa virusi confirm that you have the cure secured banza mbere namere ubwire please confirm that you have the cure mbere namere banza ubwire ko ufite umutekano umuti utekanye yeah we have the fucking cure but where's the fucking meeting point ati mwana nta muti nari mfite ko yari akanama. What the fuck? They killed everybody in the abantu bose twari turi kumwe mu mukanuza mu kanama bose bagomoganga bagenzi banje babarasekurira baratwara abandi bose warabarashe Victor, pull over in front of the white building. ngaho parike imbere y'inyubako y'umweru See personnel is on the way. hari umuntu ugiye kuzanga byihutirwa hano hano se paritse ni muganga baramuhereza Is everything Victor okay? ibintu byose bimeze neza cyangwa Guys, we've got an unidentified. umva turimo turabona hari umuntu uri kwegera umuganga turi kumira kuri satelite ntabwo tuzi ngo ninde Case is exposed. ariko uko biri kose varisi barayitwaye iri mu muti ndakubwiye intambara iriho muri gihe abantu bakora amavirusi barangiza bakagurisha imiti filime yiswe The Cure muganga iryo joro rimwe umuti wa virusi barawumwibye ariko wawibwa n'umuntu utazwi ariko ariwo bavuganaga mbaza ngo ese urishobora ko ufite umuti. This mission is of utmost importance. Hano hari umusore babwaga ati iyi mission tugiye kuboherezaho yo ni ingenzi birenze. You're gonna have my own personal SEAL team. Atari kusibya ko ngiye bwa abasore banjye SEAL team yanjye. Chipe y'abasoja. You're gonna have an off the record F-35. Ati uko byamera kose no muri F-35 uraza gutanga raporo. Ezana raporo. Ati ibindi byose ndabigwa biri covered. Abintwaro abiki byose ndabigwa byuzuye. Haruhaga umusore misiyo. That's right. Nibyo nta nibindi kandi. This mission's about the cure. Ati misiyo ngiye kugwa niyo kujya kugarura umuti. Not that other treatment that loses potency over time. Ati ubu n'ubuvuzi tugiye gushaka tumaze igihe turimo turahiga twabuze. This is the miracle cure. The one Ati uyu no muti avuga ko ari umuti w'igitangaza. This is the miracle cure. that's gonna take away all traces of that disease in your daughter's system. Ati rwose uyu no muti uzavana uburwayi buri mu mubiri w'umwana wawe. Ufite umwana w'umukobwa mugeze afite ya virus. Then when this mission's all done, Iyi mission rero numara kwirangiza. hell, maybe one day you can be sitting across from your daughter just like this, right? Ati wende umunsi umuze cyane umwana w'umukobwa kuri table musangira mwishimye. This table. Nawe yarakize ameze neza. She's eating a big old ice cream sundae, Nawe azaba arimo ararya ice cream nk'abandi bana bose nabanezerewe. and you look in her eyes and you see those eyes full of life. Ati rwose bizaba ari umunsi mwiza ubwo uzicara amaso y'umwana wawe uri amaso yuzuyemo ubuzima buzima. And you're gonna be very thankful. Hari ukuba ufite ubuzima ariko atari ubuzima buzima. Ati umunsi uzicara n'umwana ari kurya ice cream umureba mu maso uvuga ati koko umwana wanjye afite ubuzima buzima urumva. Thankful that I put you on this mission.
kandi ari benshi bazagushimira kuko uzaba warangije iyi mission. Bwatinze hari zazaga. All right, gentlemen. Sawa rero basore. Let's go online. And our satellite is live. Twitegure ndimo nabara amafoto yanyu kuri satellite. Coordinates locked. Rwose muri murayegera. 2 days ago, our lab in Los Angeles has been Iminsi ibiri laboratoire yacu ari muri Los Angeles yatatswe n'abasirikare. attacked by militants hired by Yatatswe n'abarameze nk'ari abasirikare ko baye batumwe n'abakompiyuta cyangwa se abantu duhanganye mu bucuruzi bw'imiti. competitors. Ubwe buri amasoko akora imiti cyangwa se za pharmaceutical companies zirahangana kubera ko umwe akora virus abandi bagakora imiti n'abandi bagakora imiti. Ugasanga bo baremye virus bayikize hanze. Abahitanye bareba ariko bakarwana no gucuruza iki imiti byo murabizi ni bisanzwe. Lead scientists managed to escape with their assets Atari umuscientist umwagerageje kuba yacika. intact. Uwo mu scientist ni ufite virus. Unfortunately, he was ambushed and the case has been stolen by this individual. Tusibye yuko ngo uyu mu scientist yacikanye virusi nawe ntibyatinze uryo joro rimwe n'iminsi ibiri ishize baramurace yitwa n'uwitwa Maxwell Powell. Maxwell Powell niwe wibye virusi wifite. Mr. Powell has wasted no time in negotiating the sale. Usibye ko uyu mugabo Maxwell Powell twaramamaga tutwaregosiya nawe turabura icyo yaduha umuti yarabyanze. Property to our competitors. Ariko aho tuvugira hagiye kuba yahura n'abakompiyuta cyangwa se abandi duhanganiye isoko bajya kumvikana bamuha amafaranga abaye uwo muti. Maxwell Powell niwe wibye iki virus sorry niwe wibye umuti wa virus. Rendezvous buyers at their head. Aho tuvuganira ahangaha mu masaha tisa nta n'ubwo bwuzuye mu minota 35 amaze guhura n'abagiye gukora iki kuba bagura umuti. Quarters within the next 35 minutes. Mu gukora ibicoboka mu minota 35 badakunda ko aba yahura nabo mwe mwamaze kumwambura umuti. Your mission is to intercept the sale and bring my case back. Basore banje misiyo yanyu bahaye nta yindi n'ugutangira mbere yuko ajya gukora iki guhura n'abaguzi cyangwa se abakompiyuta bacu mukamwambura iriya case irimo umuti mukayigarura. Bruce, you'll drop Noah at his delivery point. From there on, Bruce araza guparika gatoya and he'll proceed on foot. mugenzi wawe araza kuva mu modoka aca muri iryo shyamba n'ibirenge nk'uko muribona kuri satellite. Shortcuts and should be we araza guca mu nzira z'ubusamo checkpoints. agende abatangiye kuza checkpoint. Bana yakabunda baramubwiye uwitwa Noah. You will push Mr. Powell to checkpoint Alpha. Ati uwitwa Rip araza kuvamo ugende utangire imodoka yande ya Powell umuteshe kugira ngo ave mu modoka mugenzi wawe nawe uri manuka n'ibirenge amutangire imbere ahita mukora iki amwambura kavarisi. Delta team, your orders are Delta team mwica musabwa no kuguma mu modoka nta mwivange mu ntambara paka mubonye biramutse bizambye gatoya nibwo mwahita mwivanga mu ntambara. Sawa nyakuba turakumva ntago turi bwivange mu ntambara. Misiyo bari kugenda bumva yoroshye umwe arava mu modoka nyamanuka n'ibirenge ace mu ishyamba unase nk'umubatesha gatoya mugenzi wawe ahita yitambika mukore cyangwa mwambura kavarisi. Yamane ibintu biroroshye tugiye gufata umuntu umwe tureta dutaha barumva misiyo yoroshye dizi. Roger that. Saa turabyumva roger that baratatana hano baca hakuno abandi bakomeza harya bafitemo n'indege 566 or 59 Sapphire uranyumva. This guy should provide you with any updates. Toraguma mu kirere aramutse hari ikizamini nibwo twakwiyambaza. If you need to take your doses, do it now. Bibaye byiza mwese mufite virusi mu mibiri yanyu mufite ya miti mutuma mumara amasaha 24 muyitere hakiri kare. Bose virusi barayanduye ariko bafite imiti igabanya ubukana. Urabona iyo witeye hano ahita haza isaha y'amasaha 24. Taking your shot, man. Mwana wakwiteye urukingo se. We have 2 hours, bro. Mwana ndafite amasaha 2 imbere nta cyihutirwe. Before you take it. Uza kwitera usagaje amasegonda 10. Uwo muri mwana. Amuti turaba twahubonye. Things aren't cheap. All right, they're actually quite expensive. Mwana mutu rahenze twitonde. Tayara bari mu ndege nabo. Uyu nawe afite virusi muri we. Agiye kwitera wa muti ugabanya ubukana bwa virusi banga kujyamo. Base, my syringe is malfunctioning. I have less than... Umuti wanjye ntabwo urimo urakora kandi sigaje iminota 40. 40 minutes is plenty of time to... Iminota 40 ni myinshi bagarutse hano ku kibuga cy'indege turaza kugutera umuti utoje bana nta kibazo. Bazi ko misi iminota 40 barabaye irangije. Ati uyu muti uzarimbura iyi ndwara burundu. But before we can do that, ariko mbere ko tubikora, we must succeed today. We must succeed today. Uyu muti turasabwa gutsinda. Noah, your daughter's counting on you. Ati mukobwa wawe niwe yiringiye. Noah arangije avayo. Noah nawe babwiye ngo araza guteye ishyamba amanuka n'ikirenge.
bagabo n'abakomanda simbuka mu modoka igenda we. This monkey gets all the action and we get to what? Dick around. Bana basenze bajya gukora mission tukuma mu modoka dutegereje paka. Aba Delta team baba babwiye ngo baraza kwivanga mu ntambara uko byakomeye. Uyu ne babwiye ngase gucika y'amashyamba. Banaho baciye amashyamba. Bano bategereza mugenzi wabo hehe. Ugasoze. Turi muri position. Bano wa Delta team nabo bashyiramo baritegura. Kibikoresha. Bano babwiye ngo bagume mwikamyo yabo paka. Bombeje byakomeye. Now we wait. Abo turategereje. Okay. It's an ancient piece of shit. You should have brought the scar. Mwana ngo wakwazanye umwana bwo bakabaye wazanye ingovu. Hano baro babwiye ngo ategeze mu modoka ze gukora iki? Wa mundi de virus witwa Maxwell Powell. Nacha hano. ETA 2 minutes. Ngoma mu minota 2 arabaguciyo atwaye imodoka yo mu bwoko bwa BMW British Motor Works. Cyangwa se BMW. Nabashiramo isasu. In your position. Target in position. Tagira umuziki wa stand the music. Na warayicanira. Abonye umugabo ufite akavarisi aciyeho. Na warakurikira. Tayari. Zakubwiye hano hey. Heading west. Ari marerekera mu burengerazuba. Namwe mukurikiri. Heading west. Noah, target at 3 o'clock. Musare muto 3 o'clock. Bite na rukurikiye. Nayo komeza mu burengerazuba bwa. Yakombura sirazuba. Tayari. Haro waciye amashamba. Uyakurikira turutse inyuma. Tore. Go ahead and smoke him. Reaper, gira vuba muhagarike. Bana igikoresho we. Filime tutangiye. Nababwiye umunsi n'abahasho. Arachari the premier wada for real. Midaya today the premier Sankara. Aya. Bakubwiye virus yabaye. Bararwanira umuti we. Wanazajyana muri laboratoire. Coming in from the right. We tagati yawe iraza guturuka iburyo bwa Musore mutoya ahita vuba vuba. Nawe witambika mu muhanda. No wavana igikoresho we. Bari bunduki. Time to intercept 10. Amasegonda 10 arabahingutse. Abana. Yakura umuriro. The premier nakubwiye. Target is ndamuskwasa aracyari mu nzira agenda we. Imodoka ziriruka bari mu hanga imisozi. Baniga arakurikira. Ni Noah. Ukobwa nawe ararwaye. We bagibinjiye mu buvumo tangira imbere y'ubuvumo. Nawacize musama we. Tayari. Musora arabangutse. Dore cyo bita siporo we. Bagawe imodoka cyo batwaye baracumva mister. Cyo batwaye baracumva. Cyo biti kankari mister. Twaye BMW abayita BMW genda kore pamu bikura ariko si yuko bagabo bakoze virusi nyuma yo gukora virusi banashimba umutima no bashaka gushyira ku isoko. Target reset. Scanning. Give me 10 seconds. Update. Musore mutoya itegura amasegonda 10 ugeze kuri waypoint. About 2 clicks along. Turimo turamurabera kuri satellite bari mu misozi. Take the path on your left. We cy'ubumoso bw'ahantu herereye nibwo uri batangira imbere gatoya. Bagabo bateguye intambara we. Barapfumuti bakoze virusi. Umuti no bashaka gushyira ku isoko. Musore muto irukanga kuko umuti w'umwana wawe uyu nafite agakobwa karwaye virusi mu maraso yako. Gomba bari umutafite impamvu abikora we. Bite impamvu abikora. Bagabo bica bitumuriro virusi. Bari intambara ziriho we. Chabita economic wall. Point Bravo. We checkpoint Bravo mwitegure namwe. Aronya batangirira imbere. Namwe Bruce namwe mwitegure nyuma ya mugenzi wanyu. Bari cyuma we. Nakubwiye uyu munsi ndabahasho. Bicara mu muhanda. Bicara mu muhanda. Mugenzi wabo nawe ari hano. Bamucaho. Bose equipe zimwe. Right now, shoot him! Let me show you. We murase. Piece of shit. Get Aka nakano gatoye. Dishiramo. Nakubwiye Sankara. Niteguye kubasho uyu munsi. Uraba magazine wongera urodinge we vuba. Kagabo gatwa gafite virusi. Nabo gafite umutina ko ntago ari buraga kari ihagazaho. Ihagazaho nk'imbwa ry'uruhu. Nasa umusanze sha. Mwana murase barasa shoferi. Ufite umutina we yihagazaho. Barasa shoferi. Arasa n'uwari kumwe na shoferi. Ubwiye. Ariyo bambaranye. Yabo data we. Siri kwa ntegere. Dore cyo bita kabarangari.
Sebwe gatata we. Inambarira. Nambarira hawe. Barapfumuti. Uyu nawe. Imodoka y'abagenzi be habuze gatoye. Sebwe tata we. Is approaching checkpoint Bravo. Umva nago umugabo muramufata turi kumara kuri satellite. Haguruka musore muto ya Noah. Umugabo aracari imbere akurikiwe na mugenzi wawe River. River ni ukurikiye. Arangije ajya mu muhanda n'amatega. Reaper, you're gonna be in the car. River agenda agace ya mugenzi wawe ari imbere ya taraso mugabo. Gira vuba vuba. Akiza. Tagati. Mena gatuza na gatobagura. Mena gatuza. Na yari modoka irenga imanga. Dore modoka. Yo wari wibye umuti. Nakubwiye. Aracyari samano. Ubu niyo yarangira mwaryohewe. Sapphire 1, you're confirmed to get back to base. Wa mukobwa muto uri mu ndege utatagaruka kuri base nabone intambara irangiye. Mission accomplished. Sigaje bataba kunyana 7. Mane himbazwe. Uyu nawe amanuka aca munsi y'umanga y'umusozi. Taza hakuno. Ni River. Mwongera mandi ntanyurwa. Taza na muzimu wawe utazagaruka. Uyu nawe Noah vuba amanuka umusozi ajya kuri mugenzi we. Oh, you did really good out there today. Basore Noah mukoze neza aho hasi. Mwitwaye neza mu kibuga. Reaper's gonna bring you back to base. Ndashaka ko mutima ugaruye kuri base nona. Promise you. Mukobwa ndaza kumutabara ndabigusezeranya. Urakoza fandi. Give me a secure line to Reaper. Ndashaka munshiro umurongo w'ibanga mvugane na River. Bo fandi aravuga ngo munshiro umurongo w'ibanga. Hano yavugiraga kuri ku murongo bose bahuriyeho nk'abantu ya emission. Araje aravuga ati bamwe umurongo w'ibanga avugane nawo nande na River. River ni ufite kano gaci gakesi karimo umuti. River zana umuti. Uzana mu modoka. Reaper. Reaper. Noah's closing in on your location. Ati Noah mugenzi wawe arimo araza ahantu herereye urebe fandi. Now I told him that the cure is for public release. Namubwiye ko uyu muti turuwe abaturage bose bagakira public release. But you and I know very, very well that that's not gonna happen. Ariko nge nawe turabizi ko uyu muti tutarubuwe isi yose kuko turashaka kubyaza amafaranga. Arimo arabwira uri mu modoka babandi batumane ku murongo w'ibanga. I need you to take him out. Ndashaka wice Noah. I understand, sir. Ndabyumva nyakubahwa. Fanda itabwira ufite umuti ngo bagenzi be bose abivugane harimo na Noah. Reba kugambanirwa ku nyumisi irangiye. Avuyeyo Noah nabaza rwose misi irarangiye. The case, huh? Nyuma na nyuma wabonye varisi mu muti. Yeah, man, you did good. Mano kozereza bro. Ashiramo fire mode. Abazi byimbunda muri imbunda ntago wapfa kurasa utamanuye buto ya fire mode. Yeah, man, you did good. Kozereza mwana. Arangije murebe kandi agatoki. Ashiramo fire mode. Arabibona. Murabye maso arahinduka. Menya yuko yagambaniwe. Arayizamura nawe itayizingura. Ya filime